ایرو در روزه مده مجره هنکی بالکش هست. امی بچن آمده، امی بچن سری چین کردستانه در دور آمدیه باشوری کردستانه کاراوشا شهر چیه. امی جوی داری بچن موسوله گوره که کمی هاتیه دیتن جبرماین داعشه لوی داری بقاسی در دور 140 جنازه هاتن درخستن. اف انسانی که جوی گوره کمی هاتن درخستن جکیجان ملتانه عیده کدرینه تستاد دنیا هاتیه چکرین یا نه. همی لبندمانه مسئله آمده گلک بالکی شده بمروف لیکولین بکه لیکولینه که سوسیولوژیک جواکی کلا آمده جوانین کرد جوانین منه یعنی خواه که اول پرست یعنی اولدار دبینن دچن ایریش جنان دکن کچمات کون حوزه یعنی بکیجان منطقی دکارن کتنا آوه یعنی کتنا حوزه لجنان قدقه بکن پشتی تکوشینه که 40 سالان یاش بو مدنیتی باشه هون شکرم خورا پیام خاطرین بنویسینن از وقت وندانه کم ام درباس ببن وسایت برپرسه که پدکی هاته تقاندن یعنی بخوا تقیاد سببی ام تام نزانن اوتوموبیل برپرسه پدکی یه شاخ کلاره اکرم صالح برداری مالاوی تقیا ساعت سر سبیزو بونه و پنجی بیشتر تقینه آگر بسیار حرکت جامعه هنکی مالانجی شکستن در دوره اکرم صالح دیار کرد که بمبه که به دست چیکری دنوا اتومبیل ده هاتیه بجی کرن و اوه بیه سدمه تقینه تو کس بریندار نبو یعنی جی ضرره که جانی چی نبو اتومبیل ده گاراژ ده لبرداری گاراژ بوده متقیه دیده جی انسان هبون لبله خویای وسایتی که زرخیه نتقیه هوا اما عربه تف شوتی کی چیکریه چوا چی بیه چما افسوی قاسپیکات نایزانین لبله از بلکی جی جبر مسئله نجبر مسئله سیاسیه جی بلکی مسئله شخصی نجی مرو نزانه یعنی جد بکو میتا ترک جرباندنه کی چیدکه که مرو انسانه کی جپده کی بده کشتن بلکی مسئله کی خوینی چی ببده نابرا تفگرین کردانده به شکل کی وسا دو خوازه تبله هویه چکه افتزانی میتا ترک وقتی پیک بینه بخستوی آلیه دن و دمی مثلا خونی چید بین نابرا تفگرین کردستانی ده دبی مرو بالدار به مظلوم عبدی مجلس سوریه دموکراتیک مسئله ایرش الدجی دونالد ترامپ شرمزار کرن چوا چی بود میتینگا نامزدی سروکاتی آمریکایی ده دونالد ترامپ لپنسیلوانیای گله هات راشاندن ده انجام ده ترامپ جگوه خبریندار بو گلک سرکردین جهانی دولت آنجی اب ایرشال دیجی ترامپ شرمزار کرن د میتینگ نامزدی سروکاتی آمریکایی ده چه بو یه ایرش کرد بو ناویوی ماتیو کروک بیسالی بو اوجی جالیه هزین اولکاریه و جی جین هات کشتن لترکیه سینوری برچیبونه هاتیه کش دیار کرن سینوری برچیبونه وزانج قاسه 19044 لیره yani eğer hun 4 nüfus bin maleki baqası 20000 lira Türk nekeve malave hun nexizanan hun birçine لگوری ناوند لیکولین یا سندیکای متال ایشه مها حزیران ایسال ترکیه باکوری کردستان سینوری برچیبون مالباته که 4 کسان گیشتی 19044 لیره یان سینوری فقیریه جی درکتیه 65874 لیره ترک یعنی 76000 لیره و تونبه اگر هون 4 کس بن هون فقیرن 20000 و تونبه هون برچینه به وی اوای سینوری برچیبونه 2042 لیره معاش کیمانه درباس کیه یعنی لترکیه معاش کیمانه چقاسیه در دور 17000 یعنی جبو کسی که کار به اداره خواه جیانی شخصی بکه پیوسیوی به 30000 پری ترک هیا جبو کو کسی که جبو فقیر نبه کومنیزه خوده پاره لامده دوانده منداویده ایریشه گلکی کارگه هندکان کافتریای کناویوان بیانینه پارلمانتر دم پارتی عدالت کایا گوت خویای دولت ترک وان ایرشان ارگانیزه که لامده ایرشن لدیجی کارگه کومن جدا دومن ایرشن جهیلا کومن نزی هودا پاریوتین ارگانیزه کرن جرا اول دنه حزیران ده لدیجی دبستان دانسه یا سوینگ آمده هات کرن 22 حزیرانه لدیجی شاخن ستاربکس و برگر کینگ ایرش بکاتن
jinên ku di sîteyekî de hewl didan bikevin hewzê ew jî bûn hedefa êrişê hatin tehdîtkirin ji bo nekevin hewzê. Herî dawî di 11 tîrmehê de jî li taxa Cemîl Kebîr a navçeya Sûrê êrişa çekdarî bombeyî li dijî kargehên Karga û Hewşê hatin kirin. Ji êrişkaran yên ku hatin binçavkirin pişra îfadeyê wan hatin girtin û hemen serbest hatin berdan. Ev çi ye nayzanîn. Di êrişa bombeyî ya li dijî kafeyan de jî 3 kes hatin girtin. Parlamentera Partiya Wekevî û Demokrasiyê gelan Dem Partiya Adalet Kaya, hevserokê Dem Partiyê Amedê Abbas Kaya, cîgirê serokê Baroyê Amedê Mehdi Özdemir tekildarê êrişa naxifîn. Adalet Kaya got, dema em li tevahiya van rêbazan dinêrin dibînin ku hewl didin hafızaya salê nodî zindî bikin, dewlet van bûyeran organîze dike. Hevserokê Dem Partiyê Amedê Abbas Şahîn jî got, êrişên ku têne kirin êrişên plankirî ne, gotina Wezîrê Karê Hundir Êberê Suleyman Soylu ku gotibû Hüdapar projeya dewletê ye bi vî awayî ev gotina wî bi bîrxist, yani em zanin em çi dikin dema ku em piştgirî didin Hüdaparê. Suleyman Soylu wisa gotibû. Şahîna xaftina xwe wiha domand, ev tê çi watê hewl didin nîşan bidin ku wê cinayetên kiryarê wan nediyar ên salên nodî dîsa bidomînin û vegerin wê rewşê. Bi taybetî jî êriş şîweyê jiyana seküler ya civakî dikin, hewl didin hestê manevî yên mirovan bikarbînin. Lê tu cihê van kesan di nava civakê de tune ye, bi tu awayî nikarin bi ser bikevin, dibêje. Gotinên ku dibêje gelekî mühîm in. Binêre. Yani insanan li Amedê ji xwe re jiyanek seküler ava kiriye, jiyanekê li gorî xwe, li gorî standartên cîhanî modern dixwazin bijîn. Lê çend ciwanên soytarî, zîbîdî ku xwewekê oldar dibînin, mesela tên wî heqî di xwe de dibînin, êrişê van malbatan bikin, ew jinên ku dixwazin bi zarokên xwe re bikin avê yan jî tena serê xwe dikevin avê, yan jî bi mêrê xwe re dikevin avê, bi heskiriyê xwe re dikevin avê, ev derdê ne tu însanekî ye. Baş e, herkes hedê xwe zanibe. Kî çawa bixwaze dikare bijî. Hatta ku însan negîjin sînorê te, tu nikarî sînor dayînî jî însanan re. Hiç sînor datînî jî însanan re. Dîndarî, oldarî, here dînê xwe bijî, ola xwe bijî, çi cinnetê, çi ku biçe, ama tu nikarî qarşî jiyana şexsî ya însanan bibî. Hatta jiyana însanekî ne zarar nedete, li mala te de zarar nedete, awayî jiyanê pîroz e. Tu nikarî dikare araqa xwe vexwe, dikare şeraba xwe vexwe, dikare bikeve hewza xwe, dikare biçe devê golê jî, tu nikarî eyar bide. Yani ciwanê me Amedê çawa hatine vê rewşê mirov şok dibe. Mudaxeleyekê lezgîn lazim e. Perwerdeyekî pir ciddî lazim e. Yani ez vê rewşa hey Amedê bi qasî şer giring dibînim. Ji ber vê yekê min kiriye manşet, ez dixwazim hevalê me jî li ser bifikirin. Yani çawa çê dibe ku li Amedê ciwanê me radibin, heq di xwe de dibînin ku biçin êrişê dikanan bikin. Mirov bikaribe di nava azadiyê de bijî heqê tu kesekî tune müdaxelê jiyana kesekî din bike. Dewleta Tirk organîze dike. Yani rê dide van ciwanên ku ji xwe re dibêjin Hüdaparî, rê dide wan. Wisa xwe ye. Cîgirê serokê Baroyê Amedê Mehdi Özdemir çi dibêje? Em van êrişan qebûl nakin, di demên dawiyê de ev êriş zêde bûne. Zêdebûna van êrişa eleqeya xwe bi polîtîkayên civakî, aborî û siyasî hene. Ev zirar dide aştiya civakî û pêkvejiyan. Divê hemû beşên civakê bertek nîşan bidin. Lê pirsîneke bi bandor were meşandin. Ev meseleya li Amedê temam e ewqas, yani me jî reaksiyona xwe nîşan da. Azadiya kesan di ser her tiştî re ye. İnsan çawa bixwazin wisa li xwe dikin, çawa bixwazin wisa dikevin avê, bi taybetî jin. Tu di mêjiyê xwe de aciz dibî, baweyekî acîl biçe psikolog, biçe doktor, tu sapixî, tu nexweşî. Eger tu jinek bibînî û dilê te bibêje, tu sapixî. Dîrek biçe doktor ji te re bêjin. Wextê ku tu li kolanê nikarî bi jinekî re bidî, bistînî pêra kafe vexwî, xwarin bixwî, pêra hevaltî bikî, dîrek mêjiyê te xerab bixebite, biçe psikolog. Yani tedaviya wî heye tune nizanim, ama divê tu tedavî bî. Her jina ku te dît îcab nake dilê te bibêje. Yani tu dikarî insana wekî xwişkê xwe jî bibînî. Tu oldar bî, ne oldar bî, tu dikarî ateîst bî, tu dikarî çi dibî bibî, ama tu keç û jinên taxa xwe dikarî wekî xwişkê xwe, wekî hevalê xwe bibînî.
و ایجاب نکه میجی کی نخوش دهشی خدا بحوینی تو کاری تداوی بی از بجم حیفه گونه يعني الأوروبا برسكريك برتونة سبي حتى يباري إنسان لدروانه وبما يوديجرن بمينية تك ديجرن يعني بروبلم كيوساتنه ووقتی که مرو لهفدن رنجی تو سپاقیه کیوسانه هشی مروان نزانم یا مرو فیر بونه گلو چیه نزانم گریدای پرورده جباکیه باورد کنم ایرو لسوریه هلبجارتن هبون هلبجارتنین پارلمنتوی اسات لوی دریجی آخفتنه کی کر که ام بندرن چد بیجه دنگدان لگوری دما هرمی ساعت هفت سبه دست بیکر حتی ساعت 19 یعنی بریا ساعت کی بریا 2 ساعتم بداوی بو لهن باجار و نافچیان 8151 ناوندین دنگدان هاتن وکرن پارلمنتو یا سوریه بخاصی 205 کرسیان پکته ایرو 1561 نامزد به هورکتن رکبری yani. La Rojava Kurdistanê reveberiya xweser tevlî hilbijartinan nebû şipa serê wan de hilbijartinê de bilay de ye hilbijartinê wanê herêmî jî hene nikarin çêkin jî yani di meha tevaxê de normal divê were çêkirin ama xuyayê amedekarî tune ye belkî werin dîsa werin talûx kirin li ser pêşniyaza Amerîka hilbijartinên herêmî hatibûn talûx kirin di dema dengdanê de Beşar Esad dubare şertên hevdîtina bi serokkomarê Dewleta Tirk Recep Tayyip Erdogan re danîn Esad got çi hevdîtin pêk werin divê encamê wan berbiçav bin şertên bingehîn ê vegerandina tekîliyan ew in ku Dewleta Tirk piştgiriya xwe ji terorê re bi dawî bike yani piştgiriya xwe ji bo ew hemû çeteyên ku weke ÖSO binav dike yan jî weke din binav dike El Nusra êdî çi dibe bila bibe tekîliya xwe bi van çetiyan re divê bi dawî bike ev şertê yekem e şertê duyem jî temamê xaka Sûriyê biterikîne deverên ku dagir kiriye biterikîne ji Idlibê bigire heta Efrîn Azez Bab Cerablus Serêkaniyê hemiye biterikîne eger wisa nebe divê tüm manaya hevdîtinê tune çünkü hevdîtin divê bi vê armancê em dixwazin çêkin pirsgirêk ne de hevdîtinê de ye divê jî Esad divê yani mirû dikare hev bibîne ama mesele di naveroka hevdîtinê û armanca hevdîtinê de ye ev cümleyekî balkêş e û armanc ev nebe îcab nake yani bawer dikim Esad fehm kiriye ku Dewleta Tirk sirf ji bo belavkirina pergala îro ya Rojavayê Kurdistanê dixwaze bi wan re hevdîtin çê bike yani bawer dikim Esad dibêje em ne ehmeqin em jî zanin hûn dixwazin pergala îro xira bikin hûn dixwazin bi min re hevdîtin çê bikin lêbelê armanca min ne ev e ez bixwazim bi Kurdan re dikarim bidim bistînim û niyetekî Esadê wisa jî heye ji xwe dervey fermiyetê tekilî heye petrol difroşin çûyîn hatin heye li Qamişlo balafirgeh heye tim ew balafir radibin diçin Lasqiye diçin Şamê tên yani tekiliyekî heye ama ev tekilî ne de asteya siyasî de ye yani kes ne ehmeq e yani ji bilî revebirên Dewleta Tirkiye em biçin Musulê li Musulê gorekê komî hate dîtin dîsa di gorekê komî ya li Musulê de hestiyên 139 kesan hatiye derxistin heta niha hîn gelek kesî jî dibin axêdan e gorekê komî li Kora Elî Anter ya Tel Eferê 7 kilometre dikeve Rojavayê Musulê ew gor hate vekirin hestiyên 139 kesan hate dîtin ev cih ji aliyê Daişê ve weke gorên komî de hate bikaranîn naêzanîn ka çend cenaze di gorê de hene lêbelê lêkolîn lêgerîn berdewam in wisa tê texmîn kirin ku kesên ji gorê hatine derxistin êzidî ne qismekî wan Türkmenên Şiî ne hinekî wan karmendên hêzên ewlehiyê yên Musulê ne ji wexfa şehîdan ya Iraqê Ehmed Esadî ragihand ku cenaze ne hatine veşart tenê avitine wan çalên kûr yani ew çalên kûr di navbera 12 û 40 metroyê de kûrin bi tevî kincan avitine wê derê yani kuştine golebaran kirine Esadî her wiha da zanîn ku beşek ji qurbaniyan bi golebaranê hatine kuştin beşa din jî ji stûyê xwe ve hatine jêkirin cenazeyên ji Kora Elî Anter hatine derxistin ji bo tespîtkirina nasnameyan bi testa DNA şandin saziyên tiba edlî piştî şerê duyemiyê cîhanê ev cara duyeme hovîtiyekî wisa mezin tê serê mirovahiyê û Kurdan jî para xwe girt bi taybetî Kurdên Êzidî şêwirmendê ewlehiya Netewî ya Iraqê bi Talebanî re civiya ev şêwirmendê ewlehiya Netewî tiştek neket serê min heyetek bû çûbû Hewlêrê
وسمينا کو حنکی خو به هر کسی بکه ام وک هیئت ام هاتنه ام شورمندن ام هاتنه ایریشن دولت ترکیه ین لهرم ام لیکولین دیکن اری دستیان دا مرجکه دچن ایریشن دولت ترکیه لیکولین دیکن جبروی که ما اف یک وک دروتی پناسه کربو لبلی مادام اف هیئت چوی هرمه نه چوی هرمه شرجی ترى دچه هولری هن هفدیتنا چید که فرمالیته هر تش فرمالیته د چارچوبه وان هفدیتنا در باسی سلیمانیه بو چو بافول طالبانیه و کسی دنجی دیت yani hun vaki devlet Irak'ı peşi destur dedin devlet Türkiye bu erişe ser başvuru Kürdistan'a bike erişe ser heremen geriyle bike başıcı demaku reaksiyon çedi be hun mina ku hanaki xabe herkesi bikin dibejin emle dici erişane kam vay hayataki dişinin hevleri bu biçe lekolin bike çiçi lekolin diki yani meşgul reaksiyon xan nişan da bu de videoyu me beride hene me baskır bu icabına ki em dubare bikiniz dibejim ama وکی جواک ویر دروتیه عراقی قبول نک. دولت عراقی مجبوره به زمانی که پر وکری ایرشین دولت ترکیه شرمزار بکه و مهلت بدهوان 24 ساعته دا هون تانگو توپی خواه بگرن جوالات ما درکبن به جهنم بچین ولات خواه. چونکه نهاد ترکیه هدی سینور خواه برفره کریه. یعنی قاسی که ام پید حسن وقتی کن جدوه که در باسی آمدیه دبن در ریدا جوارا پیامک مساجک دی به تلفنه دی بجه هم بخیر هاتن ترکیه. کی دستور داده اف پیام ورن تلفن خلکی و بیجن تو بخیر هاتی ترکیه لدوه که. یعنی اف سکانداله کی ری لبرویه که ود که سوجداره. دوی ناوری ده سکرتری گشتی پارتی کمونیست عراقی رایت فهمی بانگ لدولت ترکیه کر ایرشی خواهی لندجی هرم کردستان بده سکناندن و جی کردستان درکبه. ایخوازی همی پارتیین کردستانی وسا ev bank kirbana. Devlet Türkiye'deki Ahmediye bombe kırdıysa şu ev dorojun bombe barana devlet Türkiye ile derdora günde Ahmediye berfreh bin. Beri tane hemen gerilla bombe tıkırın. Hedi bombe barana van neze gündandı be. Ev bombe barana kubastıkım tam nava günd ketiye. Zarar ziyan jiheye. Armanca van ev van gündan bidin valakırın. Van herama bıkın hemen askeri. Ku arteşa xa peşi bici bıkın. Piştaji çeteye xali bici bıkın. پیش رژیم مالبات چتیان بینن ویدری دوی که هم کردستان داگر دکن و هم جی دموگرافیاوی دگوهرینن بریان ها مباس کرده بو مثلا مگوتو بو گلو مروف باوی که سیاسی به دولت ترکیه را بده بستینه لحف بکه یعنی بشرطی که ترکیه دموکراتیک ببه باشور کردستان روجاوی کردستان به ترکیه به وره گریدان و تمامی ببه مزوپوتامیا کمارا فدرال Anadolu'ya و Mezopotamya hemi bibe yek. Ev bu fayda Kurdaneci. Yani Sinore Rojavay Kurdistan'a radbe, Sinore Başuri Kurdistan'a radbe ve hemi dibin berfrehet bin. Şu Armanca ve rakırna Sinore ne? Ama devlet Türkiye peşiş ve bibe mantıklara namede bu. Yani devlet Türk nikare Kurdan peşvazi bike. Hem jaliye nüfusu ve hecmara Kurdan gelek bilinde و دمه لترکیه او ترکیه پیشروجی آ دموکراتیک رانی و لی کرد بجین بفکرن کردن روجاوا کردن باشور کردن باکور حمید بن یک و دمه حکومت ترکیه دیرکت که بده سی کردان ترکیه نکاره خوب ده بروی مسئله یعنی برین دموکراتیک برین انسانی مدرن نکاره به کردان را لحب چه که دخوازه کردستان جهف بلاف بکه یعنی ایوان کردستان دخوازه خراب بکه چه وا؟ Mesela dikeve Rojavay Kurdistan'e Kurdan lüvederi nahile uvederi berayvan nabe. Peşi Kurdan je derdxe u kesin kuvveket Türk behasibine wanatine dixevederi biciydi ki yani Arabe nezih ve malbatı wanatine lüvederi biciydi ki Kurdan je derdxe. Ev mesele emjera dibijin guherina demografik. Yani tu niyeteki wane kuvaran Herama Kurdan dagir bıkın u Kurdan lüvederi behilin u Kurdan barreve bibin tüneye. Niyetavan ne eve? Niyetavan Kurdan lüvederi der bıkın. Kurdan tüne bıkın u ağa Kurdan bigirin. Devlemendiye Kurdan bigirin. Petrolavi bigirin. Zeytunivi bigirin. Zeviyevi bigirin. Devlemendi. Her tiştivi bir des bıkın bidizin. Armanca devlete Türkiye eve. Janha ve mantıkıyla Bakure Kurdistan işi biciydikin. Ev xater. Köy kent projesi hebu. Yani Kurdan ji zeviye wan, ji axê wan, ji heywanê wan dûr bixe, birçî bihêle
لنوا باجارên teng bihêre û Kurd jî bi vî şeklî bibêje ya min gundê xwe terîkan diye ez hatime li nava bajêr li Batmanê dijîm ya jî li nava Amedê dijîm îcab nake ez vê derê ez biçim ciyê ku lê fabrîka zêde ne ji bo ku zarokê min neviyên bikarbin zêdetir bixebtin. Wê demê berê xwe didin Tirkiye. Çi dibe Kurdistan cewherê Kurdistanê ji hev belav dibe, Kurdistan tune dibe herkes berê xwe dide Tirkiye Anadoliyê de di hele xilas dibe. Li ciyê wan jî kesên xerîb tê. Vaya 10-15 sala vê yekê dicere bîne û bi ser jî dikevin. Na hevalê me dest pê kirine dibêjin asîmîlasyona ziman. Ya ziman mesele ne tenê ziman e. Fîzîkmen jî mêrik te jor tê radike. Derdixe. Yani milletê Kurd bi zeviyê xwe bi xwedîkirina heywanan li ser piya dimîne. Ev kültûrekî 5000 salî ye. Yani em diçin heywana xwedî dikin, em koçerin diçin zozanan ama koçeriya me di nava Sînorê Kurdistanê de dimîne. Bi hevokekî me çawa dikare bêje ez Kurdistaneke bê Kurdan dixwazim dibêje dewleta Tirkiye. Ez Kurdistanê işgal dikim, ilhaq dikim ama divê ji Kurdan jî were pak kirin. Kurdan weke tiştekî pîs dibîne dixwaze wan pak bike, wana bavêje derve û Kurdistanê weke Kurdistanekî saf dixwaze ji bo xwe. Ji ber vê yekî gundên derdora Amediyê bombe dikin ama divê mirov dernekeve. Çi dibe bila bibe mirov ji gundê xwe dernekeve. Niha Helîkokurt dîsa lê xistiye. Helîkokurt lê dixe çiqas bi tesîrê nizanim. Helîkokurt hêvî ew e ku karibe hêzên dewleta Tirkiye bitirsîne. Navenda ragihandin û çapemeniyê HPG li ser çalakiyên li zapê ev agahî dan. Di navbera 11 tîrmehê de li herêma Şehîd Delîl ya Rojavayê Zapê bi amûrên hewayî li baregehên artêşa Tirkiye dagirker hatin xistin. Bi tevahî 7 caran ji hewayê ve bombe li baregehên artêşa Tirk hatin barandin. Di encama van çalakiyan de herîkên 5 asker hatin kuştin, 8 asker birîndar bûn, 2 wesayetên zirqî bi tîpa kirpî hatin îmha kirin. Zirar xisareke mezin li baregehên dagirkeran bû. Dibêje HPG. Ev çalakiyê xwe bi rêya dronan pêkaniye. Dronên ku bi xwe heldiberînin, êdî çavkaniya wan ji ku derê ye. Ev cihaz ji ku derê kirîne em nizanin, lê belê Helîkokurd e navê wan, Helîkokurd bikartînin, hem jî 7 caran. û bi tesîrên jî yani ayar dikin di çi hedefê dixe, li wê derê çi hebe îmha dike. Celadet Elî Bedirxan hat bibîranîn. Celadet Elî Bedirxan di dîroka Kurdan de însanekî bi qîmet e. Hurmeta her kesî jê re heye. Bi xêra wî, bi xêra xebatê wî yê ji bo Kurdî îro em vê Kurdiyê daxifin. Em Kurdiya xwe ya îro dema daxifin em deyindarê wî ne. Ji ber ku gramera Kurdî wî danî. Bi alîkariya dostên xwe yên Fransî. Qismek mirovên vê malbatê faydeyekî mezin dane. Doza Kurdî, kültûra Kurdî ji rojnameya Kurdistan bigire heta Hawarê. Kovara Hawarê jî gelek mühîm e. Ez ên hajwera nûçe bixwînim. Bi xêra vê malbatê çêbû tabii. Yani malbata Bedirxaniyan rola wan gelekî giring e. Di hem doza Kurd de hem jî çand pêşxistina çand û kültûr zimanê Kurdî de. Komisyona Ziman û Çandê ya Dem Partiyê pêşengê zimanê Kurdî Celadet Elî Bedirxan bi rêzdarî bi bîranî got em ê mîrateya ku wî ji me re hîştiye azadiya zimanê xwe em ê biparêzin. Daxuyaniya komisyonê heye bi vî şeklî ye di ser koça dawî ya Celadet Elî Bedirxan re 73 sal derbas bûn em wî bi rêzdarî bi minnet bibîrtînin. Celadet Elî Bedirxan zimannas, nivîskar, rojnameger, siyasetmedar, ketkar hemxurê ziman û çanda Kurdî bû. Di 15 tîrmeya 1951 de li Şamê xatir ji jiyanê xwest. Kalê Celadet Elî Bedirxan mîrektiya Cizîra Botan Mîr Bedirxan ji aliyê dewleta Osmanî ve ji welatê xwe hat sûrgûnkirin. Lewma Celadet Elî Bedirxan li sûrgûniyê li Stenbolê ji dayîk bû. Celadet Elî Bedirxan ji Stenbolê heta Ewropayê ji Ewropayê heta Şamê tim li sûrgûniyê ji bo ziman, ji bo çanda Kurdî,
جبو سرخابونا نتوا کرد دناو هولدانه که مزن آ چاندی و سیاسی ده بو. ده 15 گلان 1932 دیان ده کوبار هواره درخست. اف کوبار جبو نتوا کرد بو پنگاوه که دیروکی یا زمان و ویجه. جلادت علی بدرخان هوالو هوگرن وی ده هواره ده کلیته که مزن آوا کرن. الهامه که مزن دان لیکولینر و خباتکارین زمان و چانده کرده. کوبارا هواره جبو کردان بو وکه دبستانه کی بو وکه زانینگه کی نویسکارین وکی کامران علی بدرخان، روشن بدرخان، عثمان صبری، نوردین زازا، قدری جان، جگرخوین لقا جواندن. جلادت علی بدرخان یک دانرین الفابه لاتینیه که اف بنگاب ده دیروک زمان کردی ده شورش که مزنه. جلادت علی بدرخان ده 15 تیرمه 1951 ده شامه دماکو وفات کرد. پر جوان بو، گنج بو، 58 سالی بو. او وکی سمبولا نتویه. هر بشین کرد وی وکی آواکار گرامر راست نویسا کردی یا لاتینی قبول دکن. دم باش خاطره و.